ngasi phonghiba towan Manipuri si phongsingdagi amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maruoiba ipausing khongasaraga Manipur top channel gi maikeidagi myamna thamjagi ahanbada mikhalda sel lawba amadi piba Islamic law gi mayoktani mikhalda sel lawba amadi piba toklasi no case for both haiba hiramna ngasi mufti e kiram amadi ulema e Hazrat Singhi oiba asoba mifam ama ngasi lilong sawbok Mairen Khunda leiba Islamic Baby English School da pangthokhibaga loinana warep kya sulokre apamaduda Maulana Sayyid Ahamana phungdokhibada mikhalga mari lainana CLP bamadi lawba anima Islamic law Shariat ki wangmadani Islamic law na yadaba thabo asi aikhoi khudimak thoklasi lakadoriba kumsing English nganiga kungani thogi angan masarukta pangthokadoriba taragani thoi suba Manipur Vidhan Sabha mikhal asidagi hauna mapuna Yaba mawongda sel lawdana aikhoigi voting right asi sizinaba hawrasi haina mifamda appeal tawkhi ngasigi mifam adura warep kya sulokhi warep sing adudi makhal khudingmaki mikhalda sel amasum khudol piba lawba Islamic law na yadi mikhal gidamak sel piba lawba haiba asina hinglingei desu leikha tanabigi masa oi siraba tungdasu awaba tanaba asawba masa oi loinana irei pak iramdam asigisu leikha tanaba asawba masa ama oi maramasina Manipur laiba Islam satpasingna khundaba mafamsingda satuna wakhal taminabigi thauram sing pangthoktuna tawdaba haiba haina mod amato oina yanakhi atopa paw amanamu election campaign da sana yunai halabadi sokhatpa ngamloi MSF election campaign yumad atai nisagi polam sing sijinaduna sana yunai bigi thabak tawbigano masida laikai gi lairiba club maira paibe madi CSO sinami yengsangbiyu Manipur Student Federation MSF appears on drug and prevention gi listing makhada drug free election campaign hauragane haina MSF drug affairs secretary oinam Premdas Kumana phungdorakli Kwakaithel Thonauzam Laikai Taliba MSF ki head office tanga sinungtil pangthokiba pawgi mifam amada oina Premdas na makhata na phungdokhibada election ga mari leinana election campaign da yu amadi atai nisagi polam sing sijinaduna sana yunaibigi thabak lisang sitna sathaduna lakli habisi miyamna khangnaraba wafam amane mayai kaba nisa sing asi thingnaba hotnarabasu election gi mayaina kan khibana thingba ngamdana adumak lakli Candidate singi oinadi voter masing yamna naba hotnabada sana yunai hali masina naha oiriba kaya nisagi ipak tawdun sibigi asoba masa ama oheli khana sainabigi thawdo wathok kya thowali election gi mayaina kankhiba imung manungi thawdang na thairakpagi imung mahi langba haksang ka hena sokshilakpo oheli election nakshilakpana mayai kaba nisagi polam sing sijinaba Hengalakliba sigi matakta laingana 16 thorang nokhatpiu election ga mari lainana candidate singna voter khaktagi khanduna mayai kaba nisagi polam sing sijinabidana ba MSF ki maikeidi appeal tawjari election campaign dagi hauna sana yunaibegi thabak haurabadi karamna sakhutpa leba ama oihenma ngamgani election mayai kaba nisagi polam sing sijina handana ba laikai de leidiba maira paibi sing club amadi CSO yauna mi yeng sangbiu haina Premdas na Makhata nasu phungdokhi hadi atopa paw manamu Patanada bom mathang pokhai khiba miyoi mapan mara laire haina lauthokre Gujarat ki chief minister oiringai matam hokhiba English singaniga taraga humdoida Patanada Prime Minister Narendra Modi gi political rally ama pangthoklingai da bom mathang pokhai rakhibagi thawdoka mari leinana miyoi mapan mara laire haina special NIA court amana lauthokre Adubu mak ki matakta matik saba praman watpadagi atopa accused amadi special NIA judge Gorbinder Meharotrana case asidagi thadokhi National Investigation Agency NIA na case asigamari lainana punnamiyoi taragama thoigi matakta charge sheet thangatkibani adubu makhoi manungda amadi minor sei taragani pan sudriba oibana mak case the Juvenile Justice Board Sinakibaga Loinana, Lemo Rivasing aduna Special NIA Court Wayel Sathaduna Lakibani. Special Public Prosecutor Lalan Prasad Singana Haki, Court Nayum Sagasanumita accused Amanatragana Ataipunamak Maralai and Lautokre. Panbayaba de Matam to the party Prime Ministerial candidate Oina Lautokraba Modi. Wangang kiba BJP gi Hanker rally pangthok lingai bo mathang pokhai kiba ki thawdo do patana gi gandhi
मैदान थोखिबनी बो मथंग मथंग पोखाइखिबा अमदी मतुंग तरकपदा थोखिबा नेट खाइनबगी थौदोक्ता मियोय तरुक सिखिबगा लोइनना अतोपा कया अमना सोखि बो मथंग मथंग पोखाइबगी थौदो अदुगी मतांगदा टेरर लुप अमतना क्लेम तौरक्तरबसु थौदोक्तुदा सिमी अमसुम मसिगी अनौबा सकलोन अमा ओइरिबा इंडियन मुजाहिदीन चेनरम याय हाइना थजरिबनी हाइना सुफुंगदोखि अतोपा पाव अमना म्यांमार की मिलिटरी ओट नाइबगी थौवंग चथरे म्यांमार की खुंगंग सिंगदा लानमीना नहासिंग मवुन खोक्तुना अमसुम थबाक्ता खोंगपाकना काउदुना ओट नाइबगी थबक चथरे हाइना एसोसिएटेड प्रेस ता फोंदोखरे फेब्रुआरी थादा मिलिटरी गवर्नमेंट लाखरबा मतुंगदगी लेबासगी मफम क्यादा लानमीसिंगना मी फारग ओट नाइबगी थौवंग चथरे हाइना एसोसिएटेड प्रेस ना जेल लेबा अमसुम हंदक था खरा सिदा थदरोपा मियोय कुनगनि पान उनाबदा थेंगनरखि मिलिटरी ने गवर्नमेंट पाइख्रबा मतुंग यामना लोना लेबा डिटेंशन सिस्टम अमदा मियोय लिसिंग मपनगी मथक्ता फजिंदुना थंबगी खुदमसिंग एसोसिएट प्रेस ना थिगतपदा थेंगनखि अमसुंग तत्मदो हाइना खंगनबा मिलिटरी अमसुंग पुलिस ना फेब्रुआरी दगी हुजिक फावबदा मियोय लिसिंग अमगा सनी हेना हाटख्रे अमसुंग ओट नाइबगी थवोंग अयाम मिलिटरी कंपाउंड सिंगी मनुंगदा थुई अमसुंग तत्मदोना कम्युनिटी की हॉल सिंगुमना पब्लिक फैसिलिटी सिंग अमसुम रॉयल पैलेस अमसुम वाहंग पोहंग चथफम सिंग ओइन ओंथोकी हाइना प्रिजनर सिंग हाइखि प्रिजन अमसुम पुलिस लॉकअप सिंगी मथक्ता म्यांमार की मफम क्यादा वाहंग पोहंग तोफम ओइना सिजनबा मफम मयाम अमसु एपी ना थेंगनखि प्रिजनर सिंग अदु लेबासगी कसिन पुंबदगिनी अमसुम तोंगान तोंगान मियोय फुरुप सिंगनि चै तरागा निपान सुरबि नुपि मसा अमदगी हौरगा लंबोइबा मयाम यावी हाइन स्पाउसना फुंदोरक्ली अमरोमदना ताइवान मसा ngakthokjaba tawbatai डिफेंस मिनिस्टर ताइवान की प्रेसिडेंट यूएस ना लेबासिबु ngakani haibagi thajaba mangonda lei haina fongdokrabasu ताइवान मसा ngakthoksanaba सेम सारगा लेगदबनि अमसुम करिगुमा चाइना ना अटैक तौरग्लबदी अतै लेबाक सिंगी मतेंग खक्तदा तांगदुना लेबि यारोय हाइना ताइवान की डिफेंस मिनिस्टर ना फोंदोखरे लेबासिना मसा मसा दा थाजबा लेबि ताय अमसुम मरुप अमना नत्रगना अतै ग्रुप सिंगना अखोइगी मतेंग पांगमा ngamlabadi mamangda aina हाइख्रे मतेंग असि फंगबदा अखोइ नुंगाय अदुबु अखोइना मसिदा लोइना तांगबा यारोय हाइना डिफेंस मिनिस्टर सियोखुआ सेंगना पाउमिसिंग फोंदोखि नेशनल डिफेंस की मतांगना सेशन अमगी सरुक ओइना लेजिस्लेचर दा डिफेंस मिनिस्टर दा वहंग हंग्रबा मतुंगना महाकना पाउमिसिंग उनखि ताइवान अमसुम चाइना की मरक्ता उंखटनबसिंग ख्वाइदगी वांगबा थाग यौख्रे चाइनाना अमुक्ता तौखिदबा मओंगदा फाइटर जेट मयाम ताइवान गा नक्नबा इंटरनेशनल एक्सप्रेस ता थाजिली मिलिटरी हरासमेंट की थबक कनखरहली ताइवान दा लंदानबा मपुंग फाबा शक्ति चाइना दा इंग्लिश सिंगनि गा तरागा मंगा की अदुवाइदा लेबि याय हाइना ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ना हाइखि सांगलबा सिविल वार अमगी मतुंग इंग्लिश सिंगमगा समापन निफुगा मपंदा ताइवाना कम्युनिटीना पानबा मेनलैंड चाइना दगी मसे ताराबा मतुंगदगी मसाना लेंगाक सदुना लाक्लबसु चाइना ताइवान बु लेबा असिगी नेशनल टेरिटरी मनुंग चली हाइरी डिफेंस मिनिस्टर सियोना चाइना अमसुम ताइवान की मरक्ता उंखटनबा हिंगलक्लीबसि चाहि निफुगी मनुंगदा ख्वाइदगी साथीबनी हाइखि ताइवान की प्रेसिडेंट साइंग वेना सगोलसु नुमिता CNN संदोखिबा इंटरव्यू अमदा करिगुमा चाइना ताइवान की मयोक्ता खोंगथांग अमा थांलक्लबदी यूएस ना इथत असिबु ngakani haibagi thajaba mangonda lei haina phungdoki aikhoiga यूएस का मतम सांगना लेरकपा मरी अमसुम यूएस की मियामदा नतना कांग्रेस की सपोर्ट येंगलगा आइंगोंदा थाजबा लई हाइनसु साइना फुंगदोखि हाइना पाउसना मखाताना फुंगदोरकली दो हौजिक ओइनदि पाउस मतांग सा लुसिनजरगे पाथोक्सगिबदा सोइखिब लानखिब क्या यावस म्याम ngakpigani मतम की मरुइबि पाउस म्यामदा लेपतना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेदिगी म्यामदा थमजरी एंड थैंक यू